Do pre nekoliko meseci da bi gledao željeni film, morao si da platiš svaki film posebno. Sada je pred nama revolucionarni projekat, Apolon. Ako si i ti pretplatnik Telekomove kablovske televizije i želiš da za samo jednu mesečnu pretplatu gledaš neograničeno na hiljade sati hollywoodskih filmova i serija sa prevodom na srpski, vreme je da aktiviraš Apolon. Na daljinskom upravljaču klikni na dugmence Vod i strelicom na dole odaberi filmove na Apolonu. Klikni na opciju Vidi sve i izaberi željeni film. Klikni Kupi i ukucaj PIN 1111. I od tog trenutka za samo 399 dinara mesečno neograničeno uživaj u više desetina hiljada sati kultnih domaćih filmova, serija i hollywoodskih hitova sa prevodom na srpski jezik. Vešto birani sadržaj za sve uzraste u HD rezoluciji bez dosadnih reklama i banera zakovaćete za ekran ceo mesec po ceni samo jedne bioskopske ulaznice. Aktiviraj Apolon sada i odjavi se bilo kada jer je prvih 30 dana potpuno besplatno. Apolon je bog kućne zabave.